Dobrodošli na kanal Štreber Videos, moje je Marko Jakić i tako dalje, znate već cijelu priču. Malo drugačiji video, potpuno u stvari drugačiji video, pošto već preko godinu dana, otprilike godinu dana nisam ništa snimio. Ovaj video želim da izbacim samo jer mnogo pitanja sam dobio vezano za Zack Snyderov Justice League na svim živim platformama. I nema šanse da odgovaram svima pojedinačno, šta mislim i kakvo je moje viđenje filma i tako dalje. A s druge strane, iz, razloga što većina vas je dugo bila uz kanal dok je bio aktivan i tako dalje, prosto ne želim ni da vas u potpunosti ignorišem, pa sam rešio da snimim ovaj video čisto kao update, šta se dešava. Neću ulaziti pretjerano u razloge zašto sam prestao da snimam, mnogo razloga ima, ne isključujem mogućnost da s vremena na vreme nekad snimim nešto, ali definitivno neću biti aktivan kao pre što sam bio. A što se tiče stvari u kojima sam uživao među vremenu, tu je, počeo sam ponovo da igram Dungeons and Dragons, odnosno prvi put sam Dungeon Master u gameu i jako mi prija i jako je osvežavajuće, nisam igrao Dungeons and Dragons od srednje škole i nekako mnogo mi prija što sam se vratio, zaboravio sam tu neku ljubav prema Dungeons and Dragons koju sam imao i sad ponovo se, nije da se ponovo osjećam kao da sam u srednjoj školi, osjećam se bolje nego što sam se osjećao kao kad sam igrao Dungeons and Dragons u srednjoj školi. Zato što sam odrastao uz igru, a umeđu vremenu sazreo mnogo da mogu da budem sad Dungeon Master i da napravim kvalitetnu priču, nadam se, možete pitate ljude koji igraju sa mnom. Također, imam ovdje bullet points, tako da čitam malo sa ekrana, čisto da ne zaboravim neke stvari. Marija je napisala knjigu, knjiga se zove Slava tačka i trenutno je u prodaji na internetu, uskoro će biti u knjižarama. Link na kojem možete naručiti knjigu će biti u opisu videa. Svi kažu da je knjiga dobra, ne samo ja. U suštini priča je krimi, thriller, misterija, mafija, sve to onako obmotano u jednu kritiku društva i vremena u kom živimo, tako da meni se jako dopala, ne zato što je moja žena pisala, nego zato što je dobra knjiga i bez obzira što to nije žanr to nije knjiga koju bih ja uzeo s police da uđem u knjižaru, jer ne bi me privuklo nikad tako nešto čitam, ali baš zbog toga bilo mi je vrlo osvežavajuće pročitati nešto što inače ne bih čitao, a pritom je jako dobro. Još jednom, ako hoćete naručite, link će biti u opisu videa, a uskoro nadam se da će biti i u knjižarama. Što se tiče Zack Snyder's Justice League filma, da pređemo na to, za 7 ljudi koji prate superherojske filmove ne znaju o čemu se ovdje radi. 2017. godine izašao je Justice League, film koji je tada radio Zack Snyder, koji je morao da se iz privatnih razloga povuče sa projekta. Oni su doveli Joss Whedona da završi taj film. Taj film je na kraju ispao vizija malo Zack Snydera, malo Joss Whedona, malo više Joss Whedona jer je dosta uradio reshots za film i tako dalje. I nije bio dobar. To je onako bio generalni konsenzus što publike, što kritičara, da prosto film je izgledao vrlo iseckano, izgledao je kao vizija dva čoveka i od tada tada se rodio pokret Release the Snyder Cut, pokret ljudi koji su želi da vide originalnu verziju Zack Snydera, kako bi taj film izgledao, da nije Zack Snyder napustio projekat. Ono što ja mislim, to je da ovo što smo dobili sada, ovaj 4-satni film, nije film koji bi izašao tada da je Zack Snyder ostao na projektu. Većina toga jeste, ali također uloženo je i čini mi se $10 miliona, nisam siguran tačno za cifru, da se uradi još neki additional fotografi na ovom filmu i da se dodaju još neke stvari koje u originalu nisu bile. I te scene se baš vide, te scene baš odskaču i čak i tranzicija između tih scena ume nekada bude gruba, znači tačno se vidi kada gledate film koja scena je additional fotografi, a koja je originalno snimljena bila. Iako se mnogo trude da se ne vidi. Najkraća recenzija ovog filma koju imam je da mi je 2017. Justice League, ili kako ga sad popularno zovu Justice League, ja ću ga zvati tako, Justice League mi je bio glup film sa cool momentima, a Zack Snyderov Justice League mi je cool film sa glupim momentima. A ima ih.
Na primer, Wonder Woman koja ruši pola zgrade potpuno Da, by the way, spoileri. To sam mogao da napomenem malo ranije, ali mislim da je već dovoljno vremena prošlo da ko je želeo da gleda Zack Snyder's Justice League ga je odgledao. Tako da se vratim na priču. Wonder Woman koja ruši pola zgrade da bi ubila jednog lika, potpuno bespotrebno. Scena kada se Marta pretvara u Martian Manhuntera, to je na primjer scena koja se vidi da je additional fotograf i to nije trebalo da bude u originalnom filmu. Martian Manhunter ne bi bio u originalnom filmu sve i da je Zack Snyder ostao na projektu. Ali ta scena je me jako onako izbacila iz prethodne scene koja je bila jako emotivna, jako dramatična i onda smo dobili scenu samo da se nasilno ugura Martian Manhunter u priču, iako kasnije imamo scenu sa Martian Manhunterom kad on poseti Batmana koja mnogo više se uklapa u priču i koja u suštini samo ta scena bi služila kao dobar teaser za Martian Manhuntera. Što se tiče dužine filma, 4 sata, 4 sata mi je bilo previše. 2 sata bi bilo premalo, jer mnogo su razrađeni više likovi, mnogo je proširena cela priča i ima smisla da bude dug film, ali nema potrebe da bude 4 sata. Prvo, samo slow motion scene, mislim, ja znam kao i ljudi koji prate Zack Snydera da Zack Snyder mnogo voli slow motion scene, ali većina njih, ali deo njih je bio bespotreban. Flash i njegove scene, slow motion, to potpuno ima smisla. Ali kada pričamo o nekim najobičnijim stvarima koje se iz samo Zeku poznatih razloga prikazuju u slow motionu, tu mi je bilo malo previše. Znači, samo one da se vrate na regularno vreme, moglo bi tu da se svuče malo sa 4 sata. I definitivno mislim da idealna verzija ovog filma traje 3 sata, da ne znam da li će Warner Bros. Ili Zack Snyder ili ko već u nekom trenutku izbaciti taj kao definitive cut od 3 sata, ali verujem da će ga neko uraditi, da li će biti fan cut ili kako god, u nekom trenutku će neko sigurno skinuti taj film na 3 sata i verujem da će to biti u suštini najbolja verzija ovog filma. Također treba napomenuti, film generalno izgleda bolje, Steppenwolf izgleda bolje, ali ima nekih CGI momenata koji su ispod proseka. Naprimjer, Batman odnosno Barry i bože šta mi je s glasom, Barry i Bruce Wayne kad sedaju u kola Bruceova i odlaze i uključuju se na autoput. Mislim, prvo, eto, to je jedna scena koju bi lagano mogli iseći. Okej, to možda izgleda sad 5-6 sekundi, ali ima nekoliko tih 5-6 sekundi scena koje mogu se skrate i tako da se smanji runtime filma. Ali opet, ta scena kada se oni uključuju na autoput, izgleda CGI blago amaterski. Znači, Koridor ima u nekim svojim videima bolje efekte nego to što je izgledalo. I ima nekoliko primjera u samom filmu gde CGI nije najsjajniji, ali zato ima i primjera kao što je na primjer u posljednjoj sceni i posljednja bitka i sve, to sve izgleda prilično dobro. Također film je R-rated i to je bio dobar izbor i taman je R-rated, nije previše. Taman je R-rated onoliko koliko treba da bude da bi se uklopilo sa pričom koja je ispričana. Kao što sam rekao, likovi su dosta prošireni. Jim Gordon nije. Mislim, uzeti Jim Gordona i staviti ga J.K. Simmons sada glumi Jim Gordona i onda ga staviti u 2 minuta filma koji traje 4 sata je malo besmisleno, mada ovo je u suštini više trebalo da služi kao teaser za taj solo Batman film gde verujem da bi Jim Gordon, odnosno J.K. Simmons, imao mnogo veću ulogu. Ostali likovi su dosta prošireni, Cyclops po najviše, ovo je sad Cyclopsov film, on je glavni lik u ovom filmu, njega je jedva bilo u Joss Whedonovoj Justice League, odnosno Justice League. Priča se da se, mislim, priča otvoreno, da se Ray Fisher, čini mi se zove glumac koji igra Cyborga, da se oni Joss Whedon nisu voleli i da je zbog toga njegov lik izgubio mnogo vremena u filmu. Tom originalnom, međutim njegova uloga je sad jedna zaista od većih uloga. Također posljednja bitka koja se dešava u filmu, u toj 2017 verziji bilo je više da dođe Superman, izdominira i ode. U ovom filmu svi imaju mnogo toga više da rade i više onako deluju kao tim i ta posljednja scena gde se svi vide, ta posljednja scena koja je u suštini kamera koja ide
oko njih i prikazuje ih kao tim, zaista sad ima mnogo više smisla, jer se vidi taj neki team building koji se dešava u toku filma i koji je doveo do toga da oni budu na kraju liga, jel tako? Da, ovo sam htio da napomenem, Mr. Sunday Movies je imao jako dobar, u njihovom podcastu su imali jako dobar komentar da u 2017 verziji Barry Allen je konstantno na granici između entuzijastičnog i iritantnog i onda je samo pređe. U ovoj verziji mi je ne pređe mi granicu, ali se konstantno lomi tu negde na granici, ako ništa, bar nema one najgore fore u istoriji kinematografije koja je bila Dostojevski u 2017. verziji. Mislim da sam i tad kad sam radio video 2017. kad sam radio recenziju ovog filma da sam isto to rekao da mi je užasno cringe bila fora. Što se tiče 4:3 aspect ratio, ja nisam vidio poentu. Mislim, ovo je možda i moje neznanje, možda bi neko mogao da mi objasni. Znam da u suštini nije da ništa nije skraćeno sa strane, nego je samo vidi se više sa gornje i donje strane kada se gleda u tom aspect ratio, ali ništa nisam dobio tim. Jedino je bilo nešto na što sam morao da se naviknem i navikao sam se u nekom trenutku, nije mi to toliko smetalo. Samo mi više izgleda da je to više bio potez kao menjaj sve u odnosu na 2017. pa menjaj i aspect ratio. Šta još? Htio sam da pričam malo o glumi i o tome kako su tačno prošireni likovi, ali neću preterano govoriti o tome. Jedino što hoću tu da napomenem je da je ovaj film dobar primjer koliko je Gal Gadot uznapredovala kao glumica, jer neki momenti u ovom filmu, pogotovo Kal-El No, pokazuju nekadašnji nedostatak range-a i kako to sve sad, bez obzira kakav je kome bio Wonder Woman 84, meni je bio bez veze, ali opet njen range i njena gluma su mnogo uznapredovali u odnosu na to kada je sniman ovaj film. Kada sam pričao o kraju i kako su svi dobili mnogo toga više da rade, tu je isto odličan primer Flash, koji je imao u 2017 verziji zadatak da spašava civile, spasava civile, ruske civile i da kaže svoju Dostojevski foru, to mu je bilo maksimum, a ovdje njegov moment vraćanja kroz vreme i cijela njegova uloga u tom posljednjem fajtu mi je bila mnogo bolja. Generalno, moram da kažem, film je dosta ispred 2017 verzija, ali o tome ćemo malo više na kraju. Sam kraj filma i najava za neki Injustice, Flashpoint, šta bi već to moglo da bude, mislim da je mix ta dva, mi je bio dobar i Jared Leto koji se pojavljuje kao Joker ponovo je bio okej, ali nije me oduvao u smislu da još Jared Leto sad je njegov Joker vrh. Ne, bilo bi zanimljivo ako ga bude još, ako ga ne bude, nije neka, ja mislim, velika šteta. Darkseid je u filmu i to je nešto što sam očekivao, bar teaser u onoj 2017. verziji, mada čak ni taj teaser nismo dobili. Ovdje ga ima taman koliko treba, jer je ovdje trebalo da služi kao najava glavnog negativca i glavne pretnje, kao što je Thanos bio u MCU, ovdje bi to bio Darkseid i bio je odličan moment za ubaciti ga i taman ga dovoljno ima da hajpuje ljude za dalje. Da li će dalje biti u ovom slučaju ne znam, ali što se tiče same priče i same strukture filma i svega, Darkseid ima taman koliko treba. Da, Luthor Deathstroke scena je drugačija nego što smo dobili u 2017 verziji, prosto drugačiji je dijalog i drugačiji je setup za ono što sledi. Ova scena je trebalo da setupuje Batfleck solo film, koji se u ovom trenutku vjerojatno nikad neće desiti, ali mnogo više smisla ima da bi Luthor pozvao Deathstroke da mu kaže ko je Batman i mislim da bi to dovelo do dosta zanimljivog solo Batman filma sa Ben Affleckom. Što se tiče svega što sam rekao, sad mogu onako malo da zaokružim, sve u svemu mnogo bolji film od verzije iz 2017. Mislim da je ovo definitivna verzija Justice League filma i da će 2017. biti zaboravljena u nekom trenutku. Da će ljudi gledati ovo prosto kao Justice League film. Ok, nema još puno toga kažem, mogu da pomenem neke stvari koje sam gledao ili igrao u posljednje vreme, o koje su mi onako legle. Soul animirani, fuck yeah. Tenet mi je bio dobar.
Šta još? WandaVision mi je bilo super, do posljednje epizoda očekivao sam malo više. Snowpiercer seriju sam gledao, ovaj novi Netflixov anime Dota, Dragon's Blood, isto mi je bio dobar, mada na momente dosta konfuzan. Mandalorian, druga sezona. Šta još? Što se tiče igranja, najviše sam igrao, pošto ja mnogo volim RPG i igre tog tipa, i do skoro nikad nisam igrao Divinity Original Sin, i sad sam uzeo da igram Divinity Original Sin 2 i mnogo sati sam u tome potrošio i još uvijek nisam, ja mislim imam preko 150 sati i još uvijek nisam završio igru. Detroit Become Human mi je bio odličan i Hades mi je bio odličan. Valheim trenutno igram, ok mi je za druženje sa drugima, i Baldur's Gate 3 koji je u Early Accessu, koji je baziran na Dungeons and Dragons u potpunosti i njihovom sistemu, mi se jako sviđa, pošto je Early Access, za sad samo postoji prvi akt, tako da nije još uvijek izašla cijela igra, ali taj prvi akt je odličan. Neću vas ništa, ni like, ni subscribe, ni bilo šta, jer kao što sam rekao, pojma nemam da li ću kada ću i da li ću uopšte izbaciti novi video. Ovo je čisto bilo da ispoštujem sve vas koji ste pitali, koje zanima moje viđenje ovog filma. Kao što sam rekao, dobar mi je film, ali nije mi sad opet mi puhao glas. Kao što sam rekao, dobar mi je film, ali nije mi sad intergalaktički orgazam koji se osjetio odavde pa do planete Apokalips. Prosto bolja mi je verzija od 2017. ali nekako više mi je kao kad dobijete pitu s govnima pa vam neko posle toga posluži pitu sa sirom. Pita sa sirom je neuporedivo bolja od pite sa govnima, ali i dalje je samo pita sa sirom, nije kavijar. Toliko od mene. Ćao.